Tiprasa Tongkosong tangnai Hukbar Khwlai Chanai Bahaikhe Dophani no kaisa bank khulogui chubachu khulaimano wansuglai kaisa koksa panda khwlaijag khumumulungParamedical Institute tangnogo okoksa panda manjaka Hasteni kuchuk beremo samung khwlai Chanai tei dopha hamkwrai samung tangui tangnai borom gwnang Usharanjan debbarma khumumulungParamedical Institute ni tuiphang okora tei Upendra debbarma Pulendra Monisingkoloi Jiten debbarma Kornodata debbarma tei santa debbarma kosong. Kini जों kaisa company khulogui firstly kaisa agro-forestry production and financial development private limited ni company ek anusare जों khulogui pila kok song supply kya first meeting cinemo जों teo meeting asuglayane cini borok dofa ba tribal people dongni indigenous people dongni economic development of some kind of thing through the sin company through the among so aboni pore bank smaller size bank kaisa klub daman abon tipo tebo asuk lainai so committee kalainai board of director rokhelainai registration rokhelainai sini public log dibangai interested so aro sini initially korun kroktam jara sing koksab lekya sing mutebo sini bororokno sini company o join kernai interested jara sini motu no hamjangnai rok sini motive no hamjangnai rok sini intention no hamjangnai rok no abu phaito obo naitesang tabo o company ha ke bank khulok mani bising tei sini Tongkosong Lukurokno boba hai subidah rok manai chung to nuko sini borok di area wo rabar rok untuk কিন্তু sini borok ঠিক মতো price maya আমার বিসিংহ তাবুক जों আগর রক nugo তাবুক আগর রক তুই সরকার খুব খাইতো কিন্তু আমরা প্রপারলি সাবনাই করি जों আমারবো সাবনাই ओंखाय जों जुदि बेंक खुलुक माखाय যারা রাবার খাইনাय তারপরে নি চন্দন খাইনাय আগর খাইनाय রকम जों আপরु फाइनेंस खाइमाननाय kene khakaita acha boni bade tabuk tamnai sim borok sadon tangai chanai ba kisti khanai borok ni bagale bobo suk subidah जों rnai bong juri interested farmer ओंखाय progressive farmer bono jara kharui कृषि खाइनाय কিন্তু রাংনি জায়গা দङ রাংনি অভাবে বরং খাইমিয়া जों बंनोबो फाइनेंस खाइनायनि बागै बेबस्था लानाय sini mission judi success nkaita tabu khorok sutino obo ngko khaijaka tabu 10-12 jona asuka ge chingteu ulo next meeting uteo bhayan chini interested borok tini paye tongani phalia amo aste aste obo tebo spreading nai khakayo chini proposal no chini mission no amjage sarni mungkhe